Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Mali, Niger na Burkina Faso bwanze igihe cy'amezi 6 yo kuva mu muryango wa CEDEAO byahawe mbere yo kuvamo burundu. Mu itangazo ryakoreye hamwe, ibyo bihugu bibona nk'uburyo amahanga agerageza guhungabanya umutekano. Abatuye agace ka Ogboinibiri mu majyepfo ya Nigeria bahanganye n'itemba rya peteroli iva mu muyoboro wa Ogboinibiri Tebidaba ribangamira imirima n'amatungo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku ngoro ye Élysée yafashe umunota umwe wo guceceka ubwo igihugu cyubahirizaga umunsi w'icyunamo mu kwifatanya n'abatuye mu kirwa cya Mayotte cyashegeshwe na serwakira Cido. Muri Sudani y'Epfo, bamwe mu bavanywe mu byabo n'imyuzure bahungiye hafi y'urugomero rwa Jonglei rutaruzura bishingikiriza ku mfashanyo kugira ngo babeho. Urubanza rw'umuhanzikazi wo muri Mali Rokia Traoré rwatangiye i Buruseli mu Bubiligi nyuma y'ibyumweru atawe muri yombi i Roma biturutse ku makimbirane ko ugomba kurera umwana hagati ye n'umwanditsi w'amakinamico Jane Goossens kuva mu 2019.